Sa velikim zadovoljstvom danas treba da se prisjetim Zdravka Velimirovića u prisustvu njegovog divnog sina, koji je, sjetio se našeg druženja, naših nekih zajedničkih poslova i osjetio da ja mogu za njega da kažem ono što osjećam. A ono što osjećam je jedan divan osjećaj, govoriti o čovjeku koji je sa ženskog stanovišta bio zgodan, filmički zgodan čovjek, plus šarmantan, elokventan, šarmer i moglo bi se još toga dosta nabrojati. Uglavnom, provesti vrijeme sa Zdravkom je uvijek bilo interesantno, duhovito, sadržajno i poučno. Mnoge stvari su se od njega doznale jer on je prosto bio jedna enciklopedija. Zdravko Velimirović je Kotoranin, mi ga tako doživljavamo, i pripada generaciji starijoj od mene, ali u svakom slučaju meni znan od malih nogu, jer ja poznajem i porodicu, roditelje od Zdravka, ujaka njegovoga, koji su u stvari bili jedan porodični milje koji je mogao da iznjedri jednog takvog gospodina, za kojega bi mi uvijek u Kotoru po kotorski rekli gospara. On je bio gospar. Jer su to bili njegova majka, otac, a za mene posebno njegov ujak Deno Balić. Ja iz djetinjstva imam tako divnu sliku od tog gospodina koji je bio vrcav od humora, od otmenosti, isto tako de facto. Mislim da je Zdravko mnogo od njega naslijedio. Mi smo svi Kotorani, sve generacije, prije i poslije mene, pa i ove današnje, normalno, smo se rodili u jednom miljeu istorijskom, značajnom, koji ima svoje dugo trajanje, 1000-godišnje trajanje jedne urbane kulture, koja je, recimo, već u 9. vijeku imala katedralu Rotondu, pa na bazi njenim temeljima izgrađena je bazilika, današnja Sveti Trifun, koja ima 820 danas godina. Prema tome, živjeti u jednom gradu, kad se vi ujutro probudite i vidite sve te ljepote koje su oko vas i vi ih svakodnevno koristite, to prosto je nemoguće da to ne postane dio vas. Nemoguće je da kroz to ne osjećate jedan respekt, da vi i kroz svoj posao i kroz svoje uzrastanje profesionalno nemate te vrijednosti prisutne, možda i podsvjesno, ali uglavnom one su tu i one imaju svoj učinak, što je kod Zdravka po meni bilo jako značajno. To je bilo značajno kod mene, jer ja sam baš zahvaljujući tome se opredijelila da studiram arhitekturu i postala arhitekta koji se cijeli život bavi svojim gradom i tako mnogi drugi koji su se bavili muzikom i tako dalje. Dakle, bio je poslije jedan period kada je Zdravko normalno profesionalno bio van Kotora, stvarao je svoju karijeru, značajnu karijeru i postao je jedna eminentna ličnost, filmska reditelj koji je toliko divnih filmova napravio koji su svakim danom sve vredniji su, jer vremenska distanca najbolji je kritičar svega toga. Mislim da je on tu na pravom putu, da još da mnoge generacije može postati jedno značajno štivo. Dakle, desio se katastrofalni zemljotres 1979. godine i poslije 2 godine se pojavio Zdravko u Kotor, potražio me jer stan koji su imali u Kotoru, a imali su stan na divnoj pjaceti od Palate Pima. Dakle, ono što sam prije rekla, on se budio i čim bi otvorio oči i vidio divnu, raskošnu palatu Pima sa njenim divnim balkonom i tako dalje, da se ne vraćam na tu ljepotu više. I uglavnom, Zdravko je došao da me zamoli da mu pomognem, jer svi su Kotorani onda dobijali nekakav smještaj van grada,
On je malo zakasnio, pa je dobio jednu zamjenu u Dobroti, u Ljutoj, na Svetom Stasiju, dobio je stan i uglavnom ja sam iskoristila tu priliku jer sam onda bila vrlo aktivna na izradi urbanističkog projekta Starog grada, koji je bio jedan elementaran dokument na bazi kojega se, kad bi bio usvojen, završen, tek moglo početi sa rekonstrukcijom i dobijanjem sredstava za rekonstrukciju porušenog Kotora. Tako da sam ja od prvog dana kao vođa tima na izradi tog urbanističkog projekta u svojoj firmi tražila mogućnost da i napravimo snimke kamerom kao nekakva svjedočanstva svega toga što je bilo i Zdravko se pojavio u pravi moment, jest 2 godine i po kasnije i mi smo onda došli do te zajedničke ideje da se napravi taj film. I Zdravko je napravio jedan divan film pod nazivom Kako sačuvati grad. Film koji je jedna dokumentaciona osnova koja prikazuje to vrijeme i s obzirom da su bile 2 godine prošlo zemljotresa, već je počela izgradnja, on je tu ima jedan mali procijep pa je morao da se snalazi kako to vrijeme da nešto nadoknadi, ali on je to normalno vrhunski sve uradio i s obzirom da je to bilo jako dobro urađeno, dalje smo nadgradili tu ideju pa sam ja napravila izložbu dokumentacione osnove, znači urbanističkog projekta, jer Kotor ima grad snimljen po etažama, dakle kao kuća, jer imate Kotor na prizemlju, u prvom spratu sve do krovova, presjeci ulica, fasada, sve, ne daj Bože da se Kotor sruši, sve bi se moglo isto ponovo uraditi. I smatrala sam, s obzirom da je Kotor onda ušao u UNESCO-vu listu, baštinu svjetsku, jel tako, onda sam smatrala da bi moment bio da iskoristimo sa filmom i da napravim ja izložbu tih radova naših do tada, firme Obnova, jer tada je bila Obnova firma, i mi smo to napravili i otišli za Pariz, da se prikaže film i da se napravi ta izložba. Sve je bilo organizovano u kulturnom centru tadašnje države u Parizu i to je bilo normalno. I u UNESCO smo išli i projekat je, bar ovaj moj projekat urbanistički, odbranjen i pred Jugoslavenskom komisijom, pred UNESCO-vom komisijom i nakon toga je počela jedna vrlo brza, dinamična obnova jer su se stvarali novci, onda smo na nivou države bili jako solidarni, narodi, bratski narodi, pare su dolazile i zahvaljujući toj državi, tim narodima, mi imamo jedan Kotor obnovljen jedno 90%, koji danas sjaju u svojoj ljepoti arhitekture, gdje smo normalno, mi inženjeri i arhitekti iz obnove jako zaslužni, jer smo radili jedan vrlo težak posao koji se dešava možda, u postojanju grada, neću reći prvi put, jer grad su i palili, grad je bio izgarište dok je bio drven, imao je on svojih tih teških momenata, ali ovaj je bio nekako najsvježiji, najteži. Tako da smo mnogo sarađivali, ja i Zdravko, u tom vremenu kad je on snimao film, jer ja sam ga vodila po svim mjestima, po cijeloj Boki, Prčanj, Dobrota, te divne palate, sve to tamo evidentirano i stvarno film je jako značajan i filmski i dokumentarno. Arhivski, da. Tako je.